Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu salatan wa taslima yaliqani bimaqami amiril anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kamumaasan kataw tay manghuran haagama Islam tukbal tanyo insa taud-taud pamudji iban pagsyukur fa Allah Ta'ala amuin masih-masih nughara niya katu tanyo in ni'mat sahalga ku asin agama amuna in ni'mat kabuhi singkitanyo ni'mat kasamung saya singgin hawabaran tanyo sarta yari kita ini na inumpung hawaktu amuin biya simpag kabyaksahan tanyo makapagbay mata sa kabilang mabot imbiya sindum ini dum Jumaat amuin hamaksud wayruun dugaing malengkan humasil sin minsan dakuman maniu tiyo kapag lamit-lamitan taniyo deng ha ilmu sin Allah Ta'ala labi aula hamaksud dumauhat sin rida ulung iwan kaampunan deng ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asawab ini maka ulungan sin Allah patap-tapun taniyo in pagmabuga taniyo sabunnal kabuga halaw sim pangatayan tanyo tudju patuhan tanyo Rabbul Alamin sabab karna amuraini in mangdahi hambuk manusia amu in maparagbus niya inda akan sinallahu Subhanahu wa Ta'ala bang yaun timaptap ing kabuga alam simpangatayan niya. Karena in zaman tanyo ini, in masa tanyo ini, masa hipo sing kaligapan di maambat. Simpakarajaan dunia. Karena magsusung, iban maglulugay in dunia, magtataod in fitnah, atau akan in tutukasan, sasat manasat, halauman niya. Nabang si manusia di niya pandugahan maraw di niya jagahan maraw parihalaun cikundum adlaw impag iman simpangatayan niya adakala dumatungin adlaw maligap siya iban masasaw siya sambil kumuku impag iman niya aun waktu lumammain pag-ibadat atau akan pag-amal niya sawab sinsasat manasat sambil intanda niya bang aun nga mga kataw tay manghuran ini asubuhon mo dakwahan mo taabitun papag-ibadat fa Allah hasupaya maaun inlutu-lutu niya paadlaw susungon agun-agun ing kamatauran sin jajawawan nila sibuk-sibuk katan imian bialong niya ragbus di pamakayalong niya sin waktu impag ibadat sabab long niya ligap pakita ini sing kabuhianan dunia hati na injawab si manusia kamatauran din kanila hangkan di nila ikatunay impag ibadat fa Allah bat ligap sila sin bunyi-bunyihan dunia. Aminin pagianunta.
sambil mabut papoint adakala manusia ligap na sin dunia kalupahan niya na impagtig pagtaat pagtag-ipon niya patuhan niya Rabbul Alamin. Hangkan na ini in pakarajaan din dengan mga salaggu-laggu hikmat amuin hambuuk parwatu karungugan taniyo indeng ha mga pakarajaan simpag agama kalu-kalu hikasung naman simpag iman iban hikakamdo simpag mawuka taniyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in agama bangwayroon na pagpatumtum doon aun waktu humuka siya sambil malawa siya sabab amin impagyan pag-iman ubus siya sumung kumusog kumu siya maba siya sumung siya bang tumaud in amalta iban maba impag-iman halam simpangatayan ta bang kumuku na isab in amal ibadat ta. Asabab ini aung paring ang mga manusia bukon hatkimu impag-iman sa amuin waktu malawa na to impag-iman wal iyadu billah pa Allah subhanahu wa ta'ala narihainin Allah ta'ala tiyawag niya piyahimati mga manusia saplag pakatan labi aula amin naligap kialupahan nila na Allah sambil miyabot paparkala nakahinang na sila maksiat fa Allah farman sinallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim wahai kau manusia anak kapu Adam ma gharraka bi rabbikal karim angasusin Allah subhanahu wa ta'ala uno tain nakaligap kaymo nakalipaga kaymo kialupahan mo imagtunay ibadat patuhan sahingga nakapagmaksiat na kaupatuhan mo al-karim amuin Tuhan sa mulya-mulya at tiniyapangasusin Allah bilang pahimati hamanusia unuin sabab kialigap mo sambil nakapagmaksiat na kaupatuhan mo al-karim amin Tuhan mo sa mulya-mulya biya kita iyan sinallahu subhanahu wa ta'ala wahai kaum manusia amu impia panjariku iyo piksa ko piari halak ko iayupot ko unuin nang dahi sabab kay mo kialupahan mo na in nagpapanjari kay mo sambil nagmaksiat siulang mo intuhan mo Rabbul Alamin sarta piyatampal sinallahu ta'ala in sifat niya dengan mga salingkat-lingkat sifat pini niya al-karim bi rabbikal karim patuhan mo sa mulya-mulya may biyutang sinallah in sifat ini sa mulya-mulya hasupaya imanusya kadungdungan niya maraw batin Tuhan niya amin tagdapukan niya al-karim mulya deng hakataan mulia insa kaula-ula pangadjian biutang sinallah amin matali sim manusia batin Tuhan niya maha mulia bukun katutupan paghinangan niya maksiat in Tuhan niya nagsifat al-karim Tuhan maha mulia bukun katutupan hinangan niya limbang pagtuhanan Tuhan niya al-karim bukun katutupan pahalgaon niya ingkatan bunyi-bunyihan dunia sambil kalupahan niya in akhirat hangkanin ayat ini pahimati sin Allah nabangin ambuk manusia maligap siya diha dunia simparhiasan dunia suway niya tumtumun magbalik intagdapu singgin hawan niya iban sing kabuhi ni Allah suway niya balikun usulun hambuk-hambuok
banghau nu intiag naan sing kapapanjarikan ya sin Allah. Sabab bang manusia di nia dungdungan, di nia rihilan waktu pangajiun inggin hawannya, aun waktu kalupahannya in nagpapanjarikan niya. Hangkanin Allah Ta'ala, waitaan kita halam sing Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Iban yan nahagin hawaniw, mahidi niyo yang kakitaan. Unim pagi anun sin Allah amin ni'mat, iban kudrat iradat sin Allah, biyutang nihagin hawaniw. Iban yan nahagin hawaniw, afala tubsirun, mahidi niyo bayan kakitaan, in ni'mat sin Allah. In kakusog mo ni'mat deng ha Allah, dihil niya kaymo, biyus. In kabuhi mo ni'mat, biyus kaymo sin Allah. In ginhawa mo bukun kaymo, in yan tagdapo Allah. In waktu mo, in kasamong saya mo, in pangatod mo, in pangdungog mo, in katan udyot baran mo, anggaw ta baran mo, in tagdapukan ya Allah, bukun kayan mamarahin along sin Allah, manunjuki, in tagpapanjarihan, iban tagdapu kay mo Allah. Afala tubsirun, may ri'niw kakitaan. May tain Allah Ta'ala imasu, may ta'di niyo yung kakitaan, sabab mga manusia amuin, kaya lupahan nila in Allah pag-ibadatan. Para mga manusia amuin, hinangan nila limbangin Allah. Para mga manusia amin piyagmaksiatan nila in Allah, sabab bang si manusia dungdungan niya ingin hawa niya. Ingkatan ini, dengha Allah Subhanahu wa Ta'ala, suminup papangatayan niya in luman iban sipog in magmaksiat siya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahangkan in manusia nakagaus siya timawakkal, naghinang maksiat patuhan, simulang patuhan, in tanda yan alamat, wala niya kihalgaan in Allah Ta'ala, amu imbyutangan siya nikmat sa lagu-lagu ginhawa niya. Tanda alamat, wala di magpak, hapang hati niya, simpang hati sa bunal, batin siya yan dengha Allah. Intagdapukan ya Allah, sabab bang niya kaya hatihan matan intagdapukan ya Allah, maluman siya, huminang sinhikabung sikan ya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab ini mga umat Islam, in manusia, bang niya dungdungan in ginhawa niya, kabatukan niya hisu in tagpapanjarihan kaniya. Bang niya kabatukan in nagpapanjarikan niya, maingat siya tumunay sindaakan sintuhan niya Rabbul Alamin. Ang kanalaong Imam Ghazali rahimahullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hisu-hisu nakaingat, simpang ingat matan singgin hawa niya. Bimakna keingatan niya bang denghaw nu ing karya salin niya, bang unu in inasil niya, iban denghaw nu siya, iban piyakain siya, piya alam dunya, iban sung niya pakain. Keingatan niya piyangadji na in jasad niya ini, batin ini wayruun minsan hang sulag tagdapu hagin hawa niya in siya, malingkan Allah, naabot niya yad tuhiyati, lungsin Imam Ghazali faqad arafa rabbah, dunhay ni kabatukan niya iban kaingatan niya na hisu intag amulahi kaniya amin Tuhan niya. Tiniyabang mo pangadji unimbaran mo, ayaw na kaumatod dengan mga piyapanjari kaibanan sin Allah palangit. Ayaw mo na atura inggin lupaan hinang sin Allah, ing kahayop-hayupan hinang sin Allah, sa atura mo na imbaran mo, pangadji ay imbaran mo, asumuha inggin hawabaran mo, bang mo keingatan, maluhay mo kabakan intag papanjarihan kay mo amunin Allah. Bang mo kabakan in Allah, amin rabbuk, tag amulahi kay mo, tag ayupot kay mo, amunain nagpakaon kay mo, nagpainom kay mo, nagdihil kusog, nagdihil kabuhi iban magpatay kay mo, kaya hatihan mo si matan,
maluman na kau magmaksiat pa Tuhanmu Rabbul Alamin. Amyanin hikmah. So piatumtuman kita sin Allah. Uning kaligap kay mo. Sambil nakapagmaksiat na kau pa Tuhanmu Rabbul Alamin, amin Tuhanmu sa mulya-mulya, tagpapanjarihan kay mo. Inallahu subhanahu wa ta'ala, biyangkil niya katu tanyo, iplak halom sing Quran, mataudeng ha mga kaayat-ayatan sin Allah, amu imma maytai, bangdeng haunu imma nusya hinang iban piapanjari. Hasupaya gumauhut halom sing pangatayan niya, makabatok siya nagpapanjari kaniya. Hawayrong paingkatan, impanagnaan manusya hinang, keingatan tanyo katan, amunay na po tanyo Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Keingatan tanyo mga umat Islam, bangdeng hauno kiyawa, inapu tanyo Adam, iban bang biadiin im proses sim paghinang kaniya, yan doon biyutang sinallahu ta'ala, halom sing Quran maha mulia. Hamaksud maluhay tani urulun kapangadjian bangdeng hauno kita. Iban harap tapakain. Allah subhanahu wa ta'ala piyasawan niya iban piyatampal niya katu tan indamikyan niya tu. Biyita niya halom sing Quran. Ing kapapanjari ha manusia deng halambang pahambok lambang. In inasil iban karya salisim manusia. Hasupaya gumaugot in kaawon sin nagpapanjari ka ni Allah supaya rin siya makapagmaksiat pa Allah. Sarta dihay ni piyatampal sin Allah manunjuki hakagaus sin ilmu pangingat sin Allah iban in pagbaya ha Allah lawi awla in pagkawasa tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyay ta'alam sin Quran maha mulia. Manusia amu inhinang amu na yung panagnaan na po tanyo Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Hinang siya ring halupa sambil nanjari siya manusia. Kiyawa siya hinang amin banghaw no kita niyo himwa nagsuring sa insingin manusia din kan Adam. In Adam hinang siya amu na in at turab lupa. Amin lupa dumadlog higintasan tanyo, doon sayan injasad tanyo. Kiyawa. Hinang sinallahu subhanahu wa ta'ala. So wang mo ini dungdungan, malaggo ini, in impact niya amu in sumung impagtuhan mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sinallahu ta'ala, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Long sin Allah bunaltud in sapantun in hantang sin Isa ha Allah biara siya sin sapantun sin Nabi Allah Adam. Ha tinawayron pigbidaan manusia in Isa biya sin Adam manusia khalaqahu min turab. Amin hinangin Adam deng halupa. Hati na in Adam biyata sin Allah deng halupa. Thumma qala lahu kun fayakun. Ampa imyanin Allah subhanahu wa ta'ala kan Adam aun kau manusia fayakunu nagsaruun doon nagmanyatakan naunin Adam manusia. Hati na deng hauno kita deng halupa. Demikian deng halupa hinang manusia aun day sab ayat na may ta deng hatubig hinang manusia kamu limabay kita imana limabay kita ring halupa limabay resab kita ring hatubig unin farman na may ta halong sing Quran huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara. Siya maha suci, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala amin nagpapanjari deng hatubig basaran hambuok manusia.
unain Adam. Hinangin Adam deng halupa. Allah Ta'ala siara isab in nagpapanjari deng hatuwig manusia. Pag ubos siya to, bang muhi paglamod in lupa iwan sin tubig uning guwa niya. In lupa lamuran mo sin tubig uning guwa niya. Mahinang siya pisak. Amo na im pagtawagon tin. Tin, pisak. Tinaring kau halupa. Deng kau hatubig. Nanjari kita na hinang kita pisak. Amin tubig, amin lupa mapit yaon. Amo na im pagtawagon tin. Unin farman sin Allah. Wa idh qala rabbuka inni khaliqum basaran min tinin. Iban hawak tu nagfarman in Tuhanmu. Ha mga malaikat niya. Bunal tuudlong na in ako long sin Allah. Khalaqa basaran. Magpapanjari ako manusia. Mintin deng hapisak. Hangkan na ayaw ko may inu-inu may ta inyaon na may ta lupa. Inyaon ushinang kita sab deng hatuwig. In-ini deng hapisak. Hati niya deng halambang pahambok lambang aming pagyanon. Siyal sila katu sin Allah subhanahu wa ta'ala bang deng haunin an inasilsing kita nukatan. Hasupaya induhulan niya kaingatan ta uno intindugan ta bilang manusia di habawaw bumi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahinang na kita pisak tas kita lupa iwan tubig. Basaran mintin. Intin impisak amuna in lazib amin mapit. Magpikit si halimata. At tinarugain na impisak iwan sin lupa. Mintinin lazib amin magpikit na halimata. Amunin ayat sin Allah sumunod halom sin Quran. Inna khalaqnahum mintinin lazib. Bunal tuuding kami. Hinang namu sila ay mga manusia. Mintinin lazib. Deng hapisak amu immapit. Lima bay kita rito hadto. Mintinin lazim. Deng hati niyaon. Amiin lupa. Iyadun iban sin tubig. Nanjari siya na hinang pisak. Doon along sin pisak yan. Lima bay kita hapagtawagon sulala. In sulala. Amiin ingkatiluagan sin pisak yaon kiyawa kita. Deng hangtingi sin pisak yaon in nakawayat yung pagtawagkan niya sulala. Hati niya bukun katiluagan sin pisak iyat dun amunat yung manusia. Sa impisak yaon kiyawa sa jarit to nga mga tingian hinang hambuk manusia. Intawagkan niya sulala. Amunin farman sin Allah Ta'ala sumunod. Walakad khalaqnal insana min sulalatim min tin. Bunal tuod, hinang namu imanusia min sulala deng haamuin ang kahakup mintinin deng hapisak. Tinalimabay kita deng haturab. Limabay kita deng hama. Limabay kita deng hatin lazib. Limabay kita deng hasulala pagtawagon. Insulala deng hatin deng hapisak dad. Wahadihi sulala iswaddat wa taghayyarat. Sarta inhang kahakup amu impisak yatu banghaw no hinangon na kita manusia sin Allah Ta'ala iswaddat mitum na siya. Mitum na insulala pag iyanon yatu. Fasarat alhama almasnun nahinang na insulala pagtawagon alhama almasnun. Inalhama amuin mitum almasnun iban napinda na siya. Bimakna nagform na siya manusia. Aun na shape niya. Yaun na in shape sin u. In anggauta, in lima, in siki. Nahinang na kita. Dimagbus na kita, dagbus manusia. Hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin farman sin Allah Ta'ala alam sin Quran. Sumunod, walakad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun.
Sabunnal tuod hinang namu manusia min salsal deng hasalsal. In salsal amuna intinin yabis amin pisak piatahay atawa kantigang na siya. In lupa bitangan tubig na hinang pisak, impisak piatahay, intawag kanya salsal. Walakad khalaqnal insana min salsal, hinang namu manusia deng hapisak tigang tahay min hamaim masnun, deng hapisak bakas na hinang itum iban napinda. Hati narihay ni manusia miabot na siya palambang atawakan darajat, impisak niya tugas na atawakan tigang na siya timugas. Sambil dihay ni timugas na siya, amin pagyanong taon na shape niya manusia. Manusia na sa wayrong pakabuhi. Amunin Adam, di pa siya maghibal, di pa siya magsuara, di pa siya minsan makakulab sindwa mata niya, manusia na siya. Hampa kita iyan sinallahu subhanahu wa ta'ala, khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Pagkarungugan tanyo ayat si mga imam tanyo. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Hinang manusia yan sin Allah min salsal deng hapisak tigang na tahay na kalfakhar. Biya siya sa pantun long sinallahu ta'ala fakhar. Aming kibut yaun. Kita dihilan kita pangupamahan sin Allah. Inhantang iusul niya ing kapapanjarih kato. Atas kita rihilan niya upamahan misal hasupaya matay masin utok taniyo. Bang biya din inhantang taniyo piapanjarihin ang sin Allah. Kalfakhar mabiya kita niyo kibut. Amin jar yaun. Kibut. Deng hauno paghinangon. Deng halupa. Amin matugas clay pagyanon. Pag addunon siya, paragbuson siya kibot. Bima na inlupa yadto, hinang siya iban yaddun ang pasamay ng kibot. Imano siya ding halupa yaddun piyatahay mabiya siya kibot hinang siya sinangan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Buhi na imano siya, wayroon pa. Lupa, in awal si mano siya di siya maghibal. Wa ba'da dhalik, sawahu ay khalaqahu. Puasin yadto, naubos na yung pag-process, yung pag-addon kaniya. Hinang na siya, mano siya, sawahu, piyaragbus na siya. Yaun na intay nga imata, inlima, imbukton, insiki. Inggulamay ingkatan, sawahu, piyaragbus na sinallahu ta'ala. Pagparagbus kaniya lang niya, wa nafakha fihi min ruhi. Ampa siya piyahuyupan na nyawa dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Isin tagdapon nyawa Allah. Piyahuyupan na siya sin Allah nyawa deng kaniya. Karena siya rin tagdapusin nyawa. Farman sin Allah ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min tin. Hawaktu nagfarman na intuhanmu ya Rasulallah. Hamanga malaikat niya, bunal tuudin ako, nagpapanjari ako, manusia mintin deng hapisak, faida sawaituhu, hawaktu na paragbus ko na siya manusia, wa nafakhtu fihi min ruhi, ampa ko siya piyayupan na nyawa deng kako, faka'u lahu sajidin, nagsaruon doon amiin, nagpatihantak si mujud ingkatan kamalaikatan sin Allah, order deng ha Allah. Amin usjudu li Adam. Hawak tu'aun na nyawa sin Adam. Long sin Allah usjudu li Adam. Sujud kamu kan Adam. Ihtiraman panghurmat kan Adam. Iban pag-ibadat si malaikat fa Allah min tagdaakan kanila. Faka'u lahu sajidin. Simujud ingkatan. Fasajadu kulluhum ajma'un. Simujud ingkatan malaikat. Kan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, panghurmat apya panjarisin Allah, pagtaat iban pagtag-ipon fa Allah, bukon pagsikutu pagsirik patuhan.
simujud sila katan maita aunain Adam na aunain Adam amunain hinangan na siya sambil limbang aming gimwa ding kanila nagsuring sing kamatauran kausugan iban kamatauran kababaihan sambil amunain kita niyo ini hati niya bang taniyo urulon in usul taniyo impuunan taniyo deng hauno deng halupa hangkan wayroon minsan tinggi biak hanglop kapatut si manusia magmaksiat siya tamakan niya inda akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala bangsa matan sabunnal kia hatihan niya iban kakilahan na intuhan ni Allah di yagtu mahinang sabab masulang na in Allah subhanahu wa ta'ala minsan siya makainang maksiat doon siya mutang hapag kamanusia niya magkalupa iwan magkalawang magkasa sa adakon inhinangan niya limbang in Allah pahil pailun niya inda akan sin Allah pahalgaun niya imbunyi-bunyan dunya dengara akan sin Allah tanda alamat wala himalga along sin pangatayan niya ing kaagi-agikan niya sin Allah kannalong sin Allah ma gharraka bi rabbikal karim unin nang dahi kay mo sambil miabot ko pa darajat nagmaksiat na ko patuhan mo amin Tuhan mo sa mulia-mulia hati na ini usulan sing kapapanjari kato tani umat Islam nabang tani ni dungdungan mamarahin ato hikasung sing pag-iman sa kaula-ula malagbuin utang na loob tani ha Allah hangkan na imanusia di magtag-ipon fa Allah kaya lupahan na ina Allah sambil hinangan niya limbangin Allah amin manusia pagtawagon wayroon utang na loob manusia wayroon sipog fa Allah subhanahu wa ta'ala naita kimakaun siya sin ni'mat sin Allah impagkaun impag-inom ingkusog deng ha Allah ham kulap matataniw ini deng ha pagbaya sa ini sin Allah wayroon pagbaya mo bang musiulang impagbaya sin Allah kumangi ing pagkamanusia mo kumangi sabab ing kabayaan sin Allah biutang hamata suway siya magkulap-kulap puas sin bangkaw patugon na sin Allah magkulap ing karya sa linya nabang musiulang impagbaya sin Allah biutang siya ngundoon kay mo kumangi imbaran mo sabab ayaw 5 minit 2 minit sadya tahanan mo hindi mo pakulapon in mata mo mangi parasahan mangi tanam denghaw no yan nikmat sayan sin Allah mahingat ko magkulap normal siya di mo na suway kulapon in mata mo sa mahakad siya hakarya sa lising kapapanjarikan na sin Allah tamo nabiya din ipagbayad mo sin nikmat ini impangdungog mo ramik yan intagdapo ka ni Allah intay nga siyangon sin Allah biutangan pangdungog in mata siyangunan sin Allah simpangatod haanggaw tagin hawabaran mo sadya ini mamarahin na pahikawatok mo hisiin Tuhan mo in nagpapanjari kay mo Allah tamo amunin farman sin Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sabunal tuod hinang namo imanusya doon hasarayaw-rayaw iban sa lingkat-lingkat umbang payaw. Hiyabidda kita rin lingkat iban dayaw kapapanjari hakatan malaikat. Hiyabidda kita rin hakatan kahayup-hayupan katumbu-tumbuhan in sila ini biya rakatu piya panjari sin Allah. Sa kita imbiantog sin Allah ahsani taqwim sarayaw-rayaw umbang payaw. Di mo yan ipagsukod pa Tuhan. Intay nga ta biutang habubutangan niya in matata biutang habubutangan niya biutangan niya pilok mata biutangan niya igad mata amin tumop kay mo in ilong mo biutang habubutangan na in simod mo imagine unta kuno pasandungon bang imatahinang kato sin Allah hambuok da mga tuktuk ta ini biya di inindag si manusia pag atod mo haraig mo kublaan ko mukha ko may sablong nabihan indag busmuan hambok din mata mo. Tunggal mata. Muralong na yung kaingatan ko tunggal mata in Dajjal. Tinakublaan ko.
Sa may hinangan kau ruwa mata sin Allah, hipagpatog kay mo. Kakausan sin Allah, hinangan kau hambok mata, sa wala niya hinang, sa wabdi hikatu kapagkamanusya mo. Kakausan sin Allah, intay nga hibutang ang mga tayo bulik po kaita. Doon yung pangdungog ta. Sa wala hinang sin Allah, karena di ito hikatu kato. Lilinga bang biya di nilingkat kapapanjari kay mo sin Allah. Bang aun salaun mo hinang kay mo sin Allah. Hangkan na bang mo pindahan in kapapanjari kay mo. Im mga kilay mo yaong basbasan mo magtuihan. Amin mahinang sabab hikalaknat kay mo sin Allah. Sabab pindahan mo in kapapanjari kay mo. Amin pini tumo para kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-inkar ka. Kan nalong sin Allah. Wa fi anfusikum yan na ginhawa niyo. Di niyo naman kakitaan. In ni'mat sin Allah. Sabab bang niyo kita kakilahan ni Tuhan niyo Allah. In usulan ini. Mga tay mangud palanggungan haagama Islam. Usulan sim kapapanjari ha manusia. Amo say ni pag-usalon sing kamaw maasan yadto hipaglampik simbaran nila, simpais nila. Amin im pagpakayon nila, hipagbumuno nila say ni inhalga. Sinayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pakayon nila. Amin kalim para suratul mu'minun. Yaundunahaun biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Paghapalon nila to sing kamo maasan tanumayta yadto yutang sin Allah in usulan sim pagkamano sa sin kitan niyo. Asawab ya tumakiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, ya pagbarakat sin Allah ta'ala in kabuhi taniyo, iban sin waktu taniyo, amuin sumunggaman in pag-ibadat taniyo, iban pagkila taniyo, hanagpapanjari kato, amu sa in pagkila, amin mapakusog taniyo in pagtaat kaniya, in pag-ibadat kaniya, sarta di taniyo mapahil-pahil, indeng ha mga diakan kato sin Allah iwan pianglangan, iwan bangaon deng ha mga hinang masulang tayo Allah ta'ala saunuan ta sininang marayaw iwan pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.